Abusia ene asankase afranka ensiso ena ene asi ewofdiem ha sei ene arehosam bi ena apiem wa ha emaiwa mienu ede ntokwa abani ama sisi ameka sei no nea asi no ewo akire ne nya asam keto akra kwa ya arehosam ye de enim se nka mantokwa de nka bomimu na memo mu bi ta mimu na misumenta wo mu bi mantokwa we die akoya paso twen ama sisi ameka sei no obaako afemu ahwere ne nkwa ama baako ne nso akwakodi aposifo nsem asemi aya awrakosem pa na ne esi ye kwakwa twetwe ba ya enu nti awrabe yi afemu ahwere ne nkwa adansefo na ewo ho no mo de etu dwa yenkọ ne yenkonkotie nkyiremu no afe ye ba ne aka ekyire bia no me de adan wo mo awusua ka me ho ne yenkonkotie nkyiremu no embra sisia sese wiase na yeduru no se wanhwe ya obi befa adeketua bi ho na wode agye wo nkwa everywhere ba kokon ho kai wode awo oba pa so wo wakuno hey onimonyamfo Ismail Ajimaidua eye assemblyman oba eye adujama ene ne mpasua so a eyonoa onoa so na san ye presiding member se wo ba mankranso a eyonoa onimonyamfo yi osan so ye meba onimonyamfo Ajimaidua papa ma he bro papa me je so ahene wa ya de nyankopon ase se wo ho ye na wiei ode wa beka wo se me ne mabadwafo ne matiefo nyina ho na asembei na awia bro nyabrei ye titi free ahwerewam se nke man tokwa de eya ano ne ano eto de bia yensa ne de abobo yensa yemoa na yei de atra ma de akwa ya paso twe ama sese ye ya ye kasei oba ba ko ewu afam honorable aden papa me da wase ube primo ahweriwam eno afan station special se dia yes asime se ba pa awe huye pa enya asem ketu akra ni nya ne se eye ababa wa mdi ni picture asem do o se white o se ashe green ka hu ona make say what na nan mo se do efe no maame akua wajen fishia edu ewoche ana ashe picture am sare send o na eye abaya na on so se black no a wo jina TikTok kwa wo sa no e front so maame adwoa on so nya fishia adienu papa ni nya ni say edu enyumla asol bebe eye mpaibo obodi jama say ya asol bebe eye mpaibo do Christmas ya say bobia e ka bom person be ya afia e bi sinu no o den chase no obehunu bie enti Pentecost for a mo wa hwrom e ya asole so mgu so mo ya asole bom pae na no ana enkra bi so akogina kire so for ka say praise the Lord hallelujah ko sa so praise the hallelujah ye bo bu sem to pay o se bo bu sem to pay e teta bo sam so se teta bo sam so enti aso for no so e ya asole no ana enkra so we kira eso be ke bi mu kabi mo bom sem bom pae e baba na kan so bom sem bi ti we na ababa wa friend ma me adwoa wanya fisha adwenu abega san kan se o mu firi woko no we ne ko papa bi ko na we ne nkan de stable no de do ko ndodo enti nkran ni firi akire wona de enko ehwa na odidi nkran ti no pamon nkran no no bo baako to bo baako ana ababa we ya wato na no mo nsedui a friend ma akuai ne ma me bae obeka no ana ababa we friend ma adwai edidi ma me natem to didi ma me natem sa no antre ababa wa wawu a ye friend no ma akuai etimu de na okọ se ma adwa ede na ma me wa didi ma me atem sa oh en social as papa in social e kwa no obona su room do boy su buna ababa we friend ma akuai so no e bo ni bie to bo mu di bo mu no na bag extra ababa we friend ma adwa ya wakum ma akuai no e kwa ho e kwa no yi apaso free ni bag nim na de war ababa friend no ma akuai e kwa ho papa show video any picture sam dey send wa emuja ne etu ababa wa e friend ma akuai nya fishe du what 20 years no sa time na de war no we anwumre
car bie no mo de ne ko moto bie no ana wo so chip compound e wo ho e bra car ne ba say kama baba wa fe no makua ene ko prema sabia e wo ahwe mu no papa na tan no mo se do aw wo wu baba wo na wuhwe mu ja e tu no an ene pakọ ho me no ka se man ka so aposi for so ba mo di ni pa a me no ka se je sie ababa wa ya fe no maadua onye fisha adwenu a wodi sia wi o man ka so aposi for akachi sia me no ka se ababa wa fe no makua o so ata na mo se do so no ya me no ka se o bi chem mo chele e dina shem sia me ko e ye opedina aya government appointee e wa shuro me fe na opedina Japan no fa se konkon pa na baba wa sa me no ka se sie papa me se sie eni tete man kan so ye ni e tete man kan so e na ba ku ti man kan so a ya fle papa no e na busha fo so mumla no mu hwe mu kan na ti papa ni komo ni di ya o si ebi asipen obi di most do bi anko ba bi ya na wendie se no fa se pa on kan won ye o hwe oni watem na wo se o woda poso awo ne kwa won de enya de obetwe sa asem na ka ense mi ka se wo body si ona bu yakubu amane wabo ewa MP ona bu yakubu amane ana wabo DC ona bu nurse ayamba so amane ana me so am ya pesada ba so amane nti wo se wo sire ye e say di payment san we ase me jama ne kan papa onso nya amane nka e wo so bu wa hwirom e se ne cha papa tan so ne di bo bia o pa kosoro ba kom se bia unya kwada e cha e wa hwirom se di bo bia se bia papa unya nkwanti papa ne bia o so on ka se ene wo man ka police station wo o free word e be ka chini bia no onya mo Otecfm so ma fo mu ti ase be de bia so ti ga obeka ama yake mene kese papa no se ye fe no kra oni e be ka se bia papa kra no ene ne be kasa na mo ko police de sie bia no so fan sie dem ko di sia e fu bi so a na ba wo bi so enton tena wo ana na se ya entie bia within be some months ni papa ewu e ko so wa hwe mu no e bro man fo dwen eno mo ntia ase so ene ababa wa we yawu 22 years e chena banti yawu 17 years e chena opanyini yawu 60 years ese e woni ba so to so saa o mo ntia ase ama banti ba ko e friend doctor fresh room so say aso fo mo kro mo nyina nka mom ne mo mo mpaye e mo kro bro nya ba no ewu ne ba ne dot do ene say papa fo friend to ata ababa wa friend ma akuyi na no anga se no adam for friend ma adwa e le apaso on ko ho a papa to na nan mo se do honorable jina so mame adofo ne ade hye enkomo aye die se wo ba ye TV ne so se Facebook ana YouTube na wo hwehwe Otec 102.9 FM ababa wa makua 18 years ya wona paso ne ko ho emoja bia nwuna gu ne mu na bia pie free abonten abate se paapoa ya bia ne foforo no awura no na woda emfonyini yeso yi enti uba Facebook ni so YouTube ni so abaya na yakunu no onie abaya ne ya abaya ko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  ene wo ya kwada ne ho efe enemre nkwada no bia akwada ne wo bibia bi ne busu edu kama owo busunyam ewa nimonyam ewa achinyam ena kwadwo edenato ententane so amamia oda so no enti so be so hu de wawuo sese ya no a oba Facebook ne so a obehu afei honorable mame sansre na mimusa se anyanyam bia san kwada no a na ye ya asore enti no onu munsusua de asofo ne ye se bonsam bompa ye ne nkwada ne so aka bi bonsam bompa ye hiba no na anyanyam bia makua yi ni nua ka ho ana ni nua ne ebo no enti na ma ne maame ba ya akua yi so ba so bia ya ba bekunu ya na papa medase utenche mo free ashrom ba echeke sa enkwaya omo bompa ya omo fida boti bompa yi na baba wa wanya nba bi ekoi efen makua ni nua ka ho eno ne nam so a maazwan ko bo na omame ba ye meka me bubu san se anya bia maazwa eye dei ana nkwanze ba bia obo no osima me ya be ko papa bi hia me ana nkwa ne ye dede am so mu fa dede ni firi wonko
and so my friend the next one corner okobo ba ko e ba na papa de busa say anya bia aso no mo yem pa omo bom pa no ade na do ko stop wo mu na enkura na omu e bom pa we kire na papa ateme se ba ko pa mi so e mi tin ene say tama madwa na wewu no ba jo no bi sika no ma sika na wewu no e ba ye no e busa say madwa anya bia ye dai ana ma meka di na to so wo okona me hwe okona me pew ma pew ni nyaw wo ana me pew ma pew ni nyaw enti wo enfarme to sa so ni bi kura na ko ni chikokokoko kura me pew na ni nyaw wo do ho aba na de ni bienu ba ko enti ka so se agro mu die papa mo so bona so se wom so de na simbo ko police sa e ba sa no man ku an so na nten de so bo ni die ana ma me no mu di bo mu to di bo ma mo ko to kana na sa ana baba wa a friend ma aja no eyi apaso fi the bag him na ebu se sa ata na apaso no olkobo obiti ana okoyo obiti mi ana di be na be ni tiri mu sa ata ma da apaso hye ne ho because asema kan ne say wo me ka na me pe da ni nyaw ma pe wa ni nyaw na so ba pa me ya jinu mu na nya asem no yi su se bi mpa sunsun ma asem de enim una ma asem su enim ende de ko ba ya da apaso hye wo botom ana bag mi sa ata no abajampa uyi ya odi wo bi hokra na mi ankasa na me ba menti ase a na mebusa se kro bia sante kotokose se bibi si na eye abusade nora esi ye anyanyam bia bifu bi wo sa ma ya imienu ntem enti ne koba asa na ono abode waso atototo fom etieti bibi nso sa da papa me da se den nyina wo se emaya mienu ko abontena sebi enya enim se enye ma ho a na ebi akojo obi atale akojo na atale ahye ana waka no asem akojo kwankwan se ba bi ntopasie ehiem no kese bi ade pate para esi ya ababa wanda pa social no de papa yenya nte na efiri ya command center police station police commander ho ani police na asem won nsem no akobu cha ne se so ani bi omo de aba ne ba ye no omo tuna no ama na hu ade kokoti ya no da kwa so kwa esa anyibre no ego papa na abo no woche ego no nkro enya no pa enya awia ne huye omo mu yitire no ana so mo pamade na tell isu apaso e di omadwuma na ye di na nyuma sa 8 o'clock ko bo 9 no apaso hye ho e tirifiri am ko police commander ho e police commander sapata do start boy okọ ama fo fraba entinifu am ko no ko bi say anya biade na hye ana je ne boy mo to tuna no se no ne kan e kire mo kasa ata mo de ga na enye mi se mbre mu no e bu no siande ko papa ye nto break ye nta apaso abontene e to apaso no nya ne hefa da fo no betinya klidia da atre me akwa no of function e de ya ene ne be kasa e fe no na bo Japan e government appointee amre ne ya juma wa assembly be kasa ama so ya kensema e shiye na honorable ansani ebeja wa mo akono sasemba se ya ene information yani aye nsentwofo ne ade de tumi fast ye tetete bi abaya no ganja pue wonya bi wonya ganja lady ganja pue ebi mfani mu ya sabe wa hwewurade nyankropon yanim ehunu se ba bi amede apaso wuwura yi ekoku nipa na enso still wo ye utietie mu ganja pue wonka group ne ho papa me da se ena dia ba awiase de sia ye koma ye mrante ne baba wa ye ni nyina ya se bi wi tramo ena se red ena no be na manfo be ye na de sia hwema me hwema sia fa de no de e ma adwa de nyanti bi sa na ye guso aye hwema no ke sia ahwem na ba kusi wo ana na ba kusi police station ho ye ni ba kusi police station ho sa so ni ba kuso wa hwem entemfin ne opem kina no de be si bia na manfo mu te tek asem ba dabi aso atinya tibi kwata ebra wade apaso ne wo ge ne saa no na wo hu se wo bua hwe moje tu no saa bre no saa baba wa maadwa kelai wo ye dai emema ni kurom ho ana maadwa no oye dai ntin wotumi fa mema ni nyina musa ekoduru mankranzo post station papa me da se baby aso de wono ebe kurom ka kantina manfo ho
ana ahwem so de na magu pa ama magu ahwem e ma so gu ahwem pa a said obi ade ni hu no bedi nlemu o me kan obi nkan asemi fiye no a won se kan sa no o jane ana home ran chen me ba wan na bishafo na kaka che no a me no ka se mo fa body no e fa de na fe ni ma adwa oku obi ni kan ho o me body ni ko be chem because o fa shiro ma papa kwan bi do o fa wa o pa kwa be si me road so po e wo to problem but ma fa bu shiro ko premo be chem te sie am ko se de mo de body na ko che be chem mo chere ana de no so a wo obi se kan ma adwa no look at this now o mo timi che no wa o ma ko ma police mo man kan so me no ka say ababa wa fe ni me afi awuwe na busuafo e no fa mi nya wa kan police see me no ka say see okay honorable awia ya dase na sene ye wani titem wei koso ama ne titem de besi bia no ye besan aba onchen bio arofo mi ankasa meba made nyina odumonyamfo Ishmael Ajimadua oya assembly member kum presiding member mankranso ena yakte nka asemu a esie ama akwada ba ya 20 years asore na ekoso ene nkwada ejina nchen suesue bi ene ese oba ya fie a yetiti timu ikura no a enkanka ne compound house e ma pempaibo e ma ekwa dodo na de wono makọ enti nkwada nketo ano omukosua bonsembo mpaye enti ubeba ne nkwada ni giregina ho na omo ye heba de ya na omu ye bi ba bonsembo mpaye na ekoso ebi so kura tumi yete se wodne satu obi so bompaye ma ehonhum bi aba na etutotwe se na apaso hyem wode atwuku de kon ga na wono wadi awu no na wakum nipa sese ya no your money following monfa ne ntoso na manfo hwe oba TikTok ne so a se ho no your money following enti wo chinchim ne ho ani ade agusuo nyina no ni video no mo mehwe bi we na ade awu no ya hwe o maase wa he o sin abo wanum ma wo waku obi ge ya uku ni ne ho office no ne ho office no ja sa wachi na ya yi kakra enkura nhewom ba wanim de enye na wo waku de wo wachie ani anim nyina just like that adai me pa cha momra Facebook ne so na mere yi madu akila wokum nipa akwara 20 years abaya o da we won shekura de bekasa ganja pue o hye etu ona daso yi de wokum nipa do nie oba de achia me bra na ma anyo adwo anya be describe no fa ne kire yi tiefo adai adai yankopon ama wa yi achinyam kama say we wo de be bia obedam we wo kwa akodam wo be ba no now wa bra ba sei unzu yi free ho ko jomo de esa wadom no o wa japade kama say na wo de akodi service answer mfun we obo akra mamamfo memere wane hu no me hu no awuraba bi onye kokko bebre no onye tuntum bebre chocolate ho ne ho na woda ho no na nani no ye nkete ya akeka komu ni bia nani no akeka komu na so no so atuatu akire baabi se we ni de no na so no baabi ekutuaye no ekwa akire na nani nkete ni ogina ho na ohweme wo de afade yakunu no kwadwo fatoso na hwe mo hwe de yakunu no atiefo mesramo mo hwe de yakunu fade yakunu no wodo nie de yakunu no nie we kura wo bo ni ti no o mo ni ti watwa ni ti o hwe de yakunu no hwe wonie ne hwene wakana atum hwe de yakunu no ono nie na fade ono kun we no fo no so toto hwe ono nzu nie yes sanu ni ye ankesisi ya anka ka betene no William se michimu ejim na me se ebra odi apaso ne wo abaya no sabe me hwa na me ho so na me ho twetwemi ya no bi de enti me hwe me ya ne black and white ahwe se be fa mamo a
me ya the black and white ya se be fa kwadwo try hwe ne hwe e black and white try intimi oh e black and white ndi obetumi try ne hwe intimi black and white try ne hwe se e be fa we di obetumi di egu fam ni nyina nyansuo de gu asa no moja nkwa di egu fam ono enti we na tade a na hye no na ye de apaso e twa se be ya akra na da hokeja no akra na da ho jana chinchine atare na kam akam tini etwa mo kire ho no aha we fie krom ho chip compound ho no na ye be transport no so wo wi wo hwa ero owu ye enti wono on da ho no akra na da ho keja no on da ho no wo no pa wo wokom wa wone nkwada so wo wokom enti de egu fom ni nyina na ye moja wo de egu fom ni nyina ye moja de nkwala asem ne nsem mone ne nkwase asem kra de eye kwadwo eye enti onye ya likudru ya matambabe wamefika obetete obapa ma kwada betumi anyini aduru seya ne ho aya akono na sebe wo maami ana papa wo do nsa to ade kom na monam ne fa ya na ehwo na wo siabo wanum ma hwenkwase asem ne wo trim na ade akwa yi obi basa ade we me ba be busa die nti a wadidi me maami atemo a sei ne ya me hwe form we nyina wo ya de ko chef mo ya ko abe nana 2 minutes nana man chietifu omo magibra utie nyina nana o se beti wana me kase we bronsam na nya France wo ko bisa ma do wa kase e bronsam nim ho hwe oni mo machi abotre kakra bia obenya no wabu mi nua ba me maami aba bibisa o se di na tem me ba bibisa de ntia wodi mi maami atema asomtro obo me na ma ba obi a apasoso eya ye ntua bo asika kra o na me na we no ahwehwe baso wo so bo ya maya miedu we 18 we 20 akora no ko akora wonu ko se osan kan wo po na me hwehwe o lie be wo me bire wo wo kora na me hwehwe o ti o de fa akora ketwa ne so o mi se o de sun ko fie a nanka maakue ne nka beba ena maakue da mana na maame baaye nti mi maame baaye de ne mamfa fra maame no e da se bo a maakue abeba ko na o ye o tie me ye me ko papa bi Pentecost for no ultimi ko stop yo Pentecost for no me de microphone ni speakers yi wa kan Pentecost o se na sorry for o se ko ka Pentecost me de man Pentecost o ye say free o ka Pentecost yo o se Pentecost for bi ya sorry o meti sa sorry for bi ya sorry o de fa na sorry fa na sorry me man Pentecost ndi me man ka a sorry for na ye o ma sorry to aso sorry for bi a wo ye ma sorry ho no o ma wo ye pai bo ho no na o mo de microphone na ye o o mo de speakers na ye o enti wo kro na ti kura o ti se o mo ye dede me bo a enti nkura nketo we nkura nkuma we o mo dede na esisen sa nkura we ya bon se bon pa ye no wo ko na wo ye ne esisen na mpo se nkura no mpo ye dede a ba bia wo ye dede no wo fa ko no so ko no nye ade a ye gire fa ko enye ifom butum na ho hye ya wo ye ko enti nkura no ye dede na wo ka no manti a fa ko no ko anim no ko ye ko e enam se wo pe obi nyina so oyi nti obi ade wo se ne kwa o se obi ade kwa obi aba ya afa onya mfihye du nwotwe hweda ode akoye no e bi mpo afa mpo na ka o fifa wo be ye bibia ma maame anya bebi maame anya da so nyina no no e bia nka on mpo na ba be hwe abusua na hweda akoye no 18 years o wakunu kwa ya ye nya abotre na se obufu o hwe be ni ba bia ni bufu na obodam o obia wo ti se obufu na obodam se wo nya ahohyeso kakra bia o hwe be ya ade a ense se wo ye obi no na wonu ho we yante me ka sabre bonsam na nya fanse no o wie na bronsam o pa yin ko sisi ayi sa wakata bronsam nya hwe bronsam ni mo hwe bronsam na ka sa bo obi asu ase ma mi na sem na o kan no bronsam na me ba bi na sofo ne se kwaku de bia o mo ya mo se wo na ye no se sofo me ni mo hwe no se ne ko se de o ya be sra ma sorry ti bronsam ko na bronsam ko tena last city o e na mo ye praise se worship mo sa na ge ba ko fo telefon e na mo sa na ba ko fire o de se no fo enti obi wie na maame se o mi hu mi phone o
no say ne mo me frɛ ho frɛ fo ya twe na she obi unu fo yi no say adai o say bonsa na bonsa so no say o mo sa me sa bi ade mo me ba bi meti bi ba bi na say no mo say bonsa we sa na obeka e ya hem twe bo ase na ma na ye predodo obekomunu na obekomunu obi be ma ho na mo kono lie be wo wom na wo na me pe na say o tuoi na me ne obo ade nya asem na say wo ba na me say wo na me pe wa enka bibi kyerɛ wo ma mini wasie na ye dean ho ni asem no good na kwa ebo achi bidi no aba de tu agra yama abusua wo mo de hye afiri mu yakɔ meti we nyana me picture sɛ maame ya yedidi na tem na ne baba ayeba abɛko ahyɛ ne maame animunyam na afi obetia ne sɛ yawo ne kɔ ho so yakuno tie na maame ne beti bi wo wakuno wo ne si wo mo fa ne nko sabri yes wo ba na wu yem si ebe hye no ene ne bena obebɔ no nyame mfa abusua no enkyekere abusua no ewe no mfa awura yi ekra ensie emfamaye akra ohun sɛ ewiase ye wo no sɛ o ma ho kwan abonsam de obɛyɛ adwuma bebre awura no na bonsam ahase de ne yɛ adwuma dada busa ho sɛ awura ba de saa apaso no saa bre no bag esen ne kon na ehyemu ye den ke hu ye nka maayo de nka bag esen o mo kon ho a nka bia de de toto ya no de to ya no ne pencil bi ebi wo ha rig be hyem so ho no eniema bia yetimi de call away eno ene ebi wo ayi kwa ya na bi hyem in case of emergency ya na yi nyina ebi hyehye wo mo bag ne bi wo ha na yi hyem ti eno de odru ha ready to he was mama fan show and the owner de be show ti ana kaniema bi say na paso de and ya wura yu be kombe no ensu ni ban bi wonu mu okrom a enye wo be kombe no ene ma omo mjiji phones na ma nyina aka ho be go bra paso ni kuta no ne de wonya nipa kan bi a owo famu o wo biribi sononku bi a wode apaso o ye na najo na agenda wo ho sa enti ya niema bebre ena wura yi ena nitira nye yi a odi aba betwa so ya sabre wa sebe me mo nipa da nanso ke kase o mumienu me ntwusu ba ko se hwan na ntena saati so tia akra ka me twusu ketwa no ye wawu no se nka wo mra nkwam na nka we nsuso enko eni se odi na paso akwakwo wo no na die ba asempa no de ewom mu a ebeba efise se ya odada ne kwa me dada kusia oda ho no ma na ne fira dada sem ya so ko to se nipa mienu okun abusa se ana no ye den nka se eye den efise oti a na me pe wo dada e se wo mienu bibi wo mo ntem die hunti eno eni asem no eni se ne etie bia no ebepie mesre aposifo se awuraba no wo mo nso no mu ye se wo hini betutu nem ne nan obetuatia ne ntomam se bia se de eno de ye pagu o Yesu din mu se be ya awura we asotwen no ebe ya adanzidie e de ama abayo bia wode apaso be se ne nsem ana ono obi be ko no be na adwenzi obedi na awuo no omfa we set good example ma wo mo na obi anya sa engine room ama mate se se word mo di nkomosie bi kire se sa de kodia ema ya dada ne kwasi dada kwasi a oda ho na wo ma na no no ma na ne ko ya dada sem na ya wada nyambo aye betibi yo enti arofo ne ade hye se ye ka sai de abaya wei de wokum nipa no kwadwo wakum nipa on da so yi wudini ni na oyabaya bibi wo ma eye frita na se kire se en kire se oh ya frane frita na kire oya bitosu ontiasie frita no kire me utumi ya frita ni bi kura na dane aboati anti we ya frita ewo fo nu bi ewo fo na mu ena mo de yes frita kire se eye frita kire yo wa chile ni kura wa chile wa mo so se e chile bibi ama penso uyusu bi abeti ase me se kura e chile se chile bibi okay dia chile dia onnenim enti odi awuo no wonne da afoma ne so no eni abaya no dia chinyam dia owo bi pa kama ya wo nkanyame achawade a wo be ma adwene sebe atena wutimu no pa ma na antena
ebi wɔ hɔ a wotumi hwɛ akyire ne kɔ enti sɛ yɛ ne ti wayɛ no kɛkɛf ne bi ɛno bi ɛna wayɛ a ɔda so a sɛ yɛ a yɛka sɛ owudi ni no onie afei deɛ wadi na wuo yɛ a sɛ yɛ a yɛka sɛ wagye ne nkɔ afiri ne nsɛm no akwadaa ketewa no ɔno nso nie akwadaa no n'ani ɛfɛ papa n'ani ɛfɛ wekura wakata no etwa so no zi obi a and wakune saa no wakune ya sese ya ka sey ya de ni kwaduru mo kyere ho no enam pa ya yi ato ade ne so na ya de fa akɔhyɛ mo kyere di ewiase kure ni ya sese di abodamfo no wo ma dɔso wo wiase o nanso ya hyehyɛ ntade egu so nti ye hu abodafo na dɔso timi makase adeketua bi hu obi betumi di agye onko afiri wonsam enti wo di obi de ba no kɔ emfi no enso so ne so fa ne sɛ wabodam enso so ne so kɔ ba bi wan kɔ ba bi a wan hwe ya ebegye so agye so na akɔ akopie sei na no ayi tech watra ayi the cabin MTF we ho na wo be susa aso nkwanta no traffic wom ya posifo gina ho sa posifo no omgina no mo ya adwuma pa e no ma stop se be ya wo ma free baby a utumi wura de kosi pia bakwam se be ya o mo beba na traffic no car ne car emfimfini o e na moto emrantie mienu na teso wo ma sano na madie emfimfini na kapu no de akɔhwe oven ne side pine na edena tofom ono na ono twi moto ni si ya wakwa akoyi pinch bar afri ni moto nim say driver ni no na share da kaba ho ma wonso dante onam ntamo enti sa wan hwe enti wa yes ano driver ni no wanso so ogina ho de opa akasa o mfi no wa nkano eno onu agina ho dia na bodansam na make us na batwene ade a wotre gina ho ana odem ni pinch bar sa akɔhye na ade mu hwɛ me se wobi de ba betata wa onu adwane je okra nkwa afe no November we na ye wom ne kra no nsa nye last days wan hwe ye de obekɔ enti wode ba na kɔ ba bi mane mfa ne ho kɔ pe u base bi kra atena na ne adwodwon ho kakra wo wi a bebɔ nsuomunu na dama ho ntɔw no bi amfa na se mumfiri so ba ye akura 18 years yakuno enipa timu osum papa no ba besia wotumi ahye wonyonko ba anim achia password ya wone kon ho akuno agye ne nkwa afiri ni nsem ne boni a oyeye ene sen wodidi ne maame atam no obebusa mu se o den ne ba esiye sa semu ye okaye no jesa wagina no asibone etwetwa na sum ama na nso ho asa atwe apaso asa de awone kon ho agine nkwa afiri ni nsem na wo ye nipa utumi ku nipa de ana tese wo nye nipa wo ye nwure maboa eye pa sa posifo ache no na ne ya ewom ene se wadi awuse no obenya lawyer no wadi ama no waka bi ama no wasa abefie no wasa abeku obi foforo unu babia 20 years what start ku nipa nani obenya 40 de ene se no waku nipa be 30 na ya honhom boni ana se ye den maya masisi akra bon sam kra no so bi di bone na ye busa bon sam kra bon sam to me agility se we die onim ho hye we die onka ho bi ni nseni mama na mutumi edi bone ma ne bro bon sam kra so o bi se sia we ka se ye ayi bone na edi ne ye adwuma bon sam na ehu amane asem na hyase ne kra no na esanya asem bia o abofra ne ye dide oso monko ukobu na ye den wawo oba ne no ukobu na ye den sa waka no onfi ukra mpo a wo de fa wo call fa sole free wo se ne be ya wo benya wasundwe wo se makwa kobu no maami ko kan ya na wasa didi maami na tem oba so be kan ya waje ne nkwa afiri nse
na wo nipa na wo so no ye nipa na wo nam ho ma wo abadaye na wo so nipa ene se abusia mo me hye ya brabo yi o mo me entutu ya na mo yi o ebi kura rabai ne time aso so na wo de wo hwa kwatiti abayiwa kama what's your life where was so them for life ne nkwan na nyina was so them no de hye nyansa ade na ga mo maga na ye nya asundwe kakra mpo na say ade chia say ade me do fa wotie na wo hye me ye hye ya na mo tutu yi se asem bi ba ama ye mpre hu wo de fa ne se wo ye jimifo no mo nkan wu so na ko ba bi eye se wo be kwa kosom na wakoko ntokwa na obi e de hia ba be wu atoso na wo na wo ho akere wo e bi kura na le time aso ana se asem bi a wo be ka no e bia na nke twa se esi but ama na fa wo so ama na si na fe wo na wo ba be kere wo mo me ehye yi ye sonson ye ho ye frantomago nti enwo se ye di empipra agro ye twi ye ho mfi asem ho na asem mpenipa nipa na pe ne ho asem ye say a word to the wise is enough me dem account ofa wa ojejereje wa mfa so wa ojejereje abusia brent me de be sia say like video no na fe share na subscribe efama me na ema refi aha eda so aye emergency Ghana TV na akosi adepa enemy din abusia dasene e be san so share bi someone ntimi nka bi ma makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.